WhatsApp pasamai gitche India sezalo nahi. Eka introduce ara thai apps loi. WhatsApp padukke ibolode ikko made in India app jibolode India dikke WhatsApp pore thok kar de. Apps od WhatsApp padukke gurine pera back feature ani age. Call guri bhara dasi tundri duri story laga bhara de esi tursam. Ekkine olode India Play Store number 1 of trending ot solar even muyo personally download gujjong user friendly age muyen hobare. Arata ibolode got Tamil word tar ortolode chat goranai hobaribo. এই apps olode develop gujje de Zoho corporation. Zoho ikot dangor profitable aro bootstrap Indian company. Tar headquarter olode Chennai, Tamil Nadu agede. Aro goda songsar olode 100 million plus tar olode user agon. Zoho company olode ikko sadharon company noy. Ibe olode giant tech company janye Microsoft aro Google product kani ekane replace guri de. Gmail tundri duri Word, Excel song. A founder olode Sridhar Vembu Bedguri inspiring override alode a company busur gucce delade ekan adamatun Tamil Nadu tun. Apso dangodang or montri hochon promote goton. Moizebe yo data security te amarade made in India product use gore na dorkar age. Yanya ek minido inspiring video se battele follow aro subscribe guri gur asiu. Juju arabe kundre patru.